Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkan abdi sareng abdi di kelas 12 IPS 2 bakal praktekeun ngeunaan tradisi among-among di masyarakat Purwadadi. Sataacana perkenalkan Wastabi Muhammad Fauzan Anwar, Abdi Arya Nurajima, Abdi Elena Nuliana, Abdi Jara Rasita, Abdi Semeripin, Abdi Faisal Jiani. Jawa rasanya medok, gurih bener. Ada terasinya bikin lebih sedap. Tanpa minyak lebih sehat. Cocok disajikan dengan aneka ragam sayuran. J2 dulu. Hayu orang sami-sami ngadoakeun Ihsan Nur Arifin semoga jadi jalma anu bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Allahumma hawwin alaina fi sakratil mauti wa najata minan nari wal mafanin dalisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin.